Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadien ka jingyo ya ka Jubab na ko Ophis UDC ka East Jainti Hills District kata ha ka arpusan terik ubanay jeliu arajar arpusan ha ka jinya day bat karukom Thepkam Thepjam hapo ka ni ka district lingba ka DSC ha ka ba uwi urang ba ubalatip kerteng kub u Reachingson siang shai ulabu da ka RTI ha ka Ophis UDC Halor ka jingbam shai ha karukom Thepkam Thepjam hapo ka ni ka district Hadien ba uba Reachingson ulayo ya ka ni ka Jubab na ka Ophis UDC kampat penhun satya ya u bat kabala bu ru ya u ha ka jingkeli namar kawai ka pos kabala tip kum ka sectional assistant ki penmi kum ba artli ki pos henry ha ka por ba yo pat ya ka result kalami hadu lightly ki pos bat kani kalabu yo ba siang shai ha ki jingkeli ba per menta ka sngi ka khandai tri ubanai naitung arajar apusan pat uba Reachingson ulale banbu biang da ka RTI ha ka jingede bat ki marks ki ba ompat yo akatta nadu ka physical test ka driving test ka language test bat ka typing test uba Reachingson siang shai ulapan pauru ba ka advertisement ka bala penmi ha usnam arajar khat khandai kalong ka bamla pediang namar ha ka advertisement ka DSC kala penmi some post ha ka bayadei bat ka lower divisional assistant kam typist post uloong bakani ka jingle ka DSC kala penken yaki kendon ka para khatlai jong ka tanat personal and administrative reforms department jong ka sarkar jilla katkom ka office memorandum number per AR 255/87/3 kaba ha ka arpusan trik ukala lingkot 6000 khandai spa khandai phra ya kaniru uba asyang shai ula file da ka RTI banyo ya ka certified true copy na ka DSC banlap ya ka jingshisha ini kesngi ke kende tarik nai Julai harga porsan kamera TV kuah ho membuna ya kita gimak kuah supply DSC yang ah itu wa eki yang ai jong ka DSC mo advertisement gini dadep de ini dapat man yang au file pan jingtip dan pan information ha itu warok gimak kiwa yo kini ki candidate ko apply kam ko mut ho kaman ini dadep yo aduk ya ke written test mark wa ke interview mark hendai mem eki yang ai kita test ko chaperdi yang gibi ko post ko kantum nado ka physical test ki language test ki driving test wat ke typing test de neda pana ya kita information ke office ke PIO jong DSC de kajak le hayu to wan wagtu ka advertisement ko khana hayu to arjar khat khande ko da pau hitu to som post dekat kan ke jingchem ko yang ko ya ketale da pala da certified true copy de mana yo agatela man ko man sakit ko agatu ke advertisement ansnem arjar khat khande hau benai June ko apply ki wapen pagi ya ke lower divisional assistant kam typist post ko isam post tadi man ko sakit ko mikikam tai de piyo man ko kani ko man out of benda ko ongwa it violates man DSC ka violate ko ya ke rules la ne ya ki procedure la ne ya instruction ko da na ka sarkar yang kerja Meghalaya lembaga department ko to pa yakani kete to ka personal and administrative reforms department kwa hagete ke guidelines ko da yo ala naga DSC lembaga RTI ko pau hagete kamkan ke para khatle yang ka composition and function of the DSC in the state of Meghalaya wa there are some department which do not notify the actual number of vacancies to the district selection committee and as a result appointments to candidates duly recommended by the committees are deprived of kita terledang jerong hagi ini description ko ka and the conclusion ko ka kita ito the number of posts sanctioned every year under different departments shall be intimated to the district selection committees by the appointing authorities penpahalas to violation of this instruction will be taken serious notice by the government kuamut kini wan go lembaga office memorandum dated PRAR arjar sanpausan stroke Praponiau stroke 3 dated Arusan Jan 1988 Confirmation Memorandum ko penpaw atau bon ki wala kamni sampos hendek ni man go violation kat kam ke rules wat ke instruction yung ke government tahu itu wan kini kan kita wala ke daw man yang awa how khud ki yakini ki nalor ke tai ke wa khud ki written test ke pogi direct cha ke interview kini ha perdi unche a bhag guidelines la ni ki rules ya ki kena gua apply ya ke kam
naduk advertisement le men penpau ki wadang UM physical test penpau ki halas wato la di MG physical test written test ki typing test la ni gibi language test ko to hablut tinglut like one na ki candidate men rei men penpau ki lawan sida de ko kat dang like process de written examination di pisa candidate yang kita ki post wadang UM physical test ite ole kanan ki criteria ni guidelines ni ki rules la ni kamu ki pentau yo pendep tu poi cak select lagi next stage kijo kamte hile pau ya warok ke typing test physical test driving test ya warok ke ni men pan pau ki kita ke bental ada ke cut off marks mo dan ki guidelines la ni ke prescribed syllabus lanu kam nu ujit select ya gani wasnau si ku ongwa kan jing tip ku yang wasnau ko poi changato mana po hita hawa kandak ya gani language test typing test physical test or driving test of the formality Tegu base kini tay war formality ko so kinong mikmat naga DSC open pagi sa apply formality have clarify ki yo ti biting sket agani ke bentala da pano da ka artia Europe cho ni daw ko ila mjer ya ka presiden la objective how conduct ki ya gini ki test ko wabon jai kambro yo SS ki ya ki skill but ya ki extra physical fitness but kiwi technical requirements mem chia open pau ka DSC